Kini may saktong lamas para sa atong putahe karon nga ginganlan og paklay. Kining laman loob sa baboy nga naay dugo ato ni pabukalan diri sa kaldero. Ako ni pataod-taoran riglapwa. Diara matik man. Ako ni siyang gihiwa-hiwa nga pinapaklay ang style. Ya atong ligoon og patis og kaning suka nga gikan sa punuan sa lubi. Pero hana punuan gyud. Oy, asa man day nagikan ang butong libas punuan. Tuod no. Butangan sa ninato gamay og bitsin aron lamian. Dayon o kayon og gamay. Ug ato ning isagol ang nibagtok nga dugo sa baboy nga linapuan. Mura sa dig atay sa baboy ning dugo nga atong isagol ay. Ug andam na pud ning atong siling kulikot diri og mga lamas. Nga maoy atong ipanakot ning atong linutong paklay. Nga maoy ampay sa atong simod. Ug kay nibangga naman ning atong kaha diri nga gipainit. Unsay dugayan ato nilanuran diri og mga lamas nga ahos og bombay. Ug ato sa ning imikos-mikos hangtod nga maitos. Ug kay ni brown na naman ning atong lamas nga giukay diri ato ni isunod ang hiniwa nga laman loob sa baboy nga saksak sinagol sama ning tinai atay og dugo og tungol. Siyempre ato gining ukayon og balik gamit ning luwag nga lapad kayo. Og ilunod na po din nato ang lamas nga nagkalain sama sa carrots, luya, siling atsal og siling espada. Aron lamian ning atong linutong paklay. Og kayo na pud sa makadaghang higayon gamit ning lapad nga luwag nga murag dagpa sa lamok. Dayon atong pasiritan og dugos nga gikan sa ubos og baliko na pud natog ukay. Mas maayo gid sa gulan ni natog panakot nga porma bituon nga ginganlan og sangki pahumot sa atong linuto. Ug siyempre ato ginisagulan diri og usa ka panaksan nga siling kulikot pampabuliskad sa kibot. Islitan dayon nato og duha ka buok nga limonsito. Dayon atong panatan og mga 30 minutos aron maluto ning atong paklay nga putahe. Okay, kumbati na ni pilar may istorya aton ni ibalhin diri sa laing sudlanan kay aton ning papitiun diri sa atong simod og tilawan. Kung sakto na ba ni sa timpla ang atong tirada karon? Kumbati na ni. Siguradong timpag na pud ang bahaw aning atong linuto karon. Nga ginganlan og paklay nga pinahubas aron ang bahaw maimpas. Okay, padayon ta sa atong gimbuhaton bahalag mahalon ning putahiya. Kini lang say atong gitirahan og lata. Butangan og saktong asin aw pites na. Usa ka pak nga dahon sa lambuing binuwad. Apilan pud ko sa kalusok nga luya og atong itak-ang diri sa nagsigang mata. Dayon tabunan og latan og balig usa ka adlaw. Lami ning atong tirada karon mga kasimod kay medyo mahalon ning nga putahe. Paglabay sa pipila ka higayon sa paglata aw luto na ni aton ni Basiar Planggana. Plastada na ta diri kay ato ni timplahan og pampangana. Pagwapahan og pulbusan ta ni diri sa nagkalilain mga panakot diri. Pampalami sa atong linutong putahe. Sukad karon pa ko kasuway ani nga klasihas linuto. Ingnanaon din ni pagluto ha. Siyempre tinudluan gud ta sa atong pinalangga. Medyo ubay-ubay gining atong linuto karon mga 3 ka kilo og tunga gini. Ako lang ni gitunga og kaduha kay aron mo arang sa kaldero. Kay karon taod-taod ato ning palutawon sa mantika. Unsa ka resulta aning pagkaluto maporma ba kahani? Puwerte pagidaghan na sa gibanyos ani nga mga panakot. Sa tanaw nako pwede na gud ni siyang kaunon kun buot hunaon. Pagkahuman natog marinit og himasa dire ato ni palutawon le sa kawa nga naay nagbukal nga mantika. Kining duha kalapa nga karning baboy ato ning pakrespihon kay aron kagumkom ang agi. Kay para nako mas lami gyud ang kagumkom labi na naay kamuti. Hindi ara dali ara na puwas sa atong linuto Sa akong tanaw murag kagumkom na gini. Medyo expensive gining atong linuto karon kay puwerte na mahalas karni karon tag 350 na gud ang kilo. Pero okay ra na kay kinanglan man gyud ta mukaon. Dili man sad na makaon ang kwarta di ba? Maong bahalang mahal basta busdik ug butuirik ang atong tiyan kaysa magsigig daguok ang atong tiyan tungod sa way subad. Labi na kay naglungag ta diri kamuti ngagikan sa kamutis basta kay kamuti naganisgutan lami gini bisag wa pay sudan samot na og naay sudan perting yung busugas tiyan inubanan sa sikretong pinabulhot nga otot tungod sa sigig kaon og kamuti nga linong ag pinarisan pagyud sa adobong pinatibuok basta kay linagaa kang agi that's it.